Hayırlı gün. Подписчикларım, dostlarım, туганlarım, balalarım, anıklarım, hem barça kardeşlerim. Mine görüyorsunuz, ben tık maç pişirdim. Milli aşarının bir teri. Очень вкусно получилось. Mine teki sarımsakını da pişirdim ben. Mine mında berengesi iti bilen it astarık kaldı indi. Men iki iştirli it kuşam, tavuk iti, kaz iti, anlarsın buzağ iti birge kuşup pişirem. Шупаны, меня шула ясим. Очень вкусно получается. Мне ням-ням-ням. Приятного аппетита барыгызга да. Сау болуп туруңуз. Исенликте, саулыкта тагын көрүшөргө насып этсин. Барчабызга да исенлик, саулык тилейм. Hayırlı seyahatler, hayırlı kişiler. Isen sağ boluyuk.